obranili smo All-Star titulu 5. godinu za redom. Prezadovoljna sam, presretna, oduševljena. Čekam sutra dan, puno smo se pripremali, umorna sam i čekam sutra da se naspavam i odmorim. A onda sjedi nam pripreme za Ameriku, idemo 21.4. u Ameriku. Ko Bog da, bit će Igore koja medalja, ali teško je. Drago mi je što su moja djeca danas pokazala šta sve umiju i mogu u jednom malenovom gradiću u Širokom Brijegu koji nema uvjete za cheerleading, rade čuda. Eto. Pozdrav svim gledateljima HTV OSCAR-C televizije.
prezadovoljni smo stvarno i organizacija je bila divna i kao sve i nadam se da ćemo se iduće godine družiti. To je to, hvala vam puno. Ja sam iz Hrvatskog plesnog kluba Grude, danas smo osvojili 3. mjesto. Čestitamo Hrvatskom plesnom klubu Široki na pobjedi. Dolazim iz plesnog studija Flash Mostar. Bilo nam je zadovoljstvo učestvovati danas u takmičenju. Osvojili smo 2 prva mjesta i 1 drugo mjesto. Nadamo se i dogodno da ćemo doći na ovo takmičenje. Mi smo plesni klub Cheerdance iz Gacka. Osvojili smo 3 prva mjesta i 3 srebra, znači 3 druga mjesta. Možemo reći da su nam jako lijepi utisci sa večerašnjeg takmičenja i nadamo se da će buduća takmičenja budu što jače i jače, da ćemo imati što više konkurencije. Hvala vam.